Musilo itapeku Sabukai laudate nomor 22A Siwa 2A. Selamat pagi, Yahweh ita faithful, Yahweh ita pamangabasay ni Tuhan Misa. Baru pada waktu hari ulang tahun si Mewah 50. Si hulu bongi, no misa papiara, pelahata terudaka samesa paklaris, samesa pafoto, ayo tukoi papiara putar, ayo takoi tabasani korban misa. Pafakama nasa, manöver tahun nasa, taman Yahweh si hulu bongi. Tuhan dia, nganoba nga puru fakir, Sarah, papangaga sau pagelo kelo balangin. Pefung abalan ni te magu pakineta ande ni te mada sinangea da ande sau pagelo. Si dua nama ngabuni nabamai ki furi sino tataloi ki letu pangabalan sala pangabalan boretu sinagea goi kiada pabangadu bangefa tutso ala pasitulu babamai ki fenada ya ia pabangadu bamolo pabangadu hobu tutso ala Ekuda non ta nonoi si pacino ne meke kasumu so aya ta ande sabo de kenia no ki bogo no soda pau avakotoda enia goi kasumu so aya no tete na feda sange hita pogo sanga pelut te dela ande per ya mi tali fuse fetu ke luaiga museu tata peratai ke tanah pernah so ayat sa ide kita kau tersindo tata koi pernah dia bano swastara kita tajong agak Upa koi tanah pernah lorani sila ambil fatu fatu tata fuse fetu rano kuasa sipai boletu Pakai ayah, pakai itu, pakai mawar, pakai kau sinaga pulau situ, situ apa sasaran sipai nau, berlakuan bersama Maria, berdoa di situ makan, pakai kita pada dia mengikuti, pakai dia mira dari pusat. Kenal mengajar ini sekali itu tersohaya Ya ihake si tede ita lobalangi Sila ambet fa apu
Ya I e fa e fe fu ho reda. Pai ai fa sau I ta baba au e sira ai. Ilovalangi ama susukite. Pakaba sakramen ekaristi solapuni. Lo e a sobe kona hamerete de ba amate ba filmau suno no ande. Tologa. Ena posumanga misteri popo ba tono no nio masi ande. Baba asina hea. Ena ele mamalo makasoi pua bangehuni ande. Simane kangan de baman pa imat so ayaya aga Yesu Keriso ono sauve pasama terbe abu. Babahasa buah kekehikani amoni ya ukeloba langi kete ba aga. Tarwali lobalani ni halam mo basura moje sisara. Milo dalo mangefa Israeli Yakobo awo jowayo monia fefu awo tisokhnia pamehungi beresteba baibe wasembata kelowalani namanya Isaaki pada Bamuhede ke bicara ini lobalani baganulata basibongi imane he Yakobo ba imane ya Raobo ba imane lobalani Raobo lobalani namau boy mani wadudeu be amoi badanu misirai pada sabu bali soi sebuan rabuke ya odo ji faukheu badana misirai baya odo jorohe mangahuni ya odo bayo sefo jumruho kedau dania bayi heta ia baberese baya kobo bala fajawa bagure tanamara Yakobo irauno Israeli Awe Romia Sawuyu, Awe Bogomora, Bagureta Ade, Nifaohe Barako, Lalara. Balakohe Gurifura Fefu, bahagia ia, Jisokhera, Misendara Badana, Ganaana, Bairugi Danu Misirai Yakobo, Awe na Utonia Fefu. Ono mantua
ba mauhunia matua ba oronia alawe ba mauhunia alawe otonia maafefu ipohe badana Israel. Baik perawayu da Yakobo ke Yosefo ina ifunonongo namanya Yosefo ba Gosena ba melarugi dana Gosena ba iwal ba maano Britania Yosefo ay fadaga mon ia ba manukaisi amania ba mefaluka ia kenamania ba italagui baki ba ara meke ia ba bakinia ba imana Yakobo ke Yosefo losa ai afekekegu wa amate minok ifuli uila barawau ba uila wala simate rauga simana darumali lobara Anda saudara.
Ja fauke mit so aya. Turia samuso de Yesu Kristo ni suramakayo. Yani Beluota usimana Yesu pangkani pahawania. Itza ufatenge ami hula piri-piri bakota luar nasuka tua. Ada ya oneshe ami stimane ule paya atule demi simane marafadi. Mi angela mai seniha. La obesatania ami baraku. Bapa nomo manga tukora, la peci dania ami, bapa kurunga bafena da samateur te ope ami, perotao, bapa matuhu ekora paniha sile mangila lokalangi. Tanah lake batangara ami, bakoi mi apusitede, hemi bisa pahadia ni bakoni. Tepe esa kemitania kata sibai hadia ni bakumi. Tengah saya amit si hede, hingga nama mi anda si hede, na humede ami. Ibe edania ni bunu tali pusunia niha, pa ibe ni bunu nononia ama, pa mauso dauno udu da amara. La punu. Patotsi iradania fa ulu kami pertoigu. Pasanau ele irugi kamutsua ta eni oreti. Panalako hiami pa panua sip sambua pamioloi misava panua peun. Sinduhu ni ba eku kami le fakame mitotsige vaneroi panua kauno Israeli panoto hare nono niha ande. Simana dolia sumuso de petso ayayai ta Yesu Kristo. Ya Yesu morauga Kristus. Yang diracani Kristus itu masih Bapak Yesus Kristus. Tugonia pangomasai ni korban misa doa suku agung pangadasa gele pelubalangi. Tapi mabala sinota tema yang kita beri sisa buah keluarga museum. Tapi mabala haludu sinota pertola kapalua pamomusim museum pamomusim museum. Enaya pelayanan kendani hasilto na tola a otsuda pau panolo so aya sinangea ta anda sawa gele patsimau kende kelumalan loga montatu na aya oto saya kele mungkin ava avena tola ya ita feito si pau si asawa de pahalugan kalau kabongo mike bombaso injili pada cerita sopa kota luar ada yang bawa kisah rata top tahun orientasi pastoral semasa itu balik pastor Dania so tahun orientasi pastoral di Pemahau Kera dan Butoki Kera di Sebama Luar tapi Noa Luar lefena Yesus ikaunis ifele dua orientasi pastoral di Bekera itu nedune kera pe mavale sekolah alua bahadia senamea la palua pasanau ele ya ni to ni orifi pa kera ko ini ba ya onekami ule semana ule
Paya atula am terdemi si menemara fadi. Pauma moguna. Ba Kulu sebenarnya mana dosa ba Injil seno kawang meke. Ba tane ke kawang ke Yakobo. Lupalangi Abrahamo itza aki Yakobo. Betul la ketua Yakobo dirai no sekali peristiwa. Ifaule to ini lupalangi ada tengah seai Yakobo ututoi dauke. Itza ututoi dauke Israel. Yakobo tematoi ni Israel. Paya goi toi negara Israel, soy Israel rugi batsuma kande. Pa peristiwa di rongoda ya ia me no la rongo me no yung baka ukunda kauno Yakobo, Yusuf, Yusufa meserai, ya odo Yusuf halipusumi. Me hau ke pa Roma, me la fini, pausi boho, pe me avena i Roma, e ia kwenye di rasa toba sandela iawa, ya Johannes situa bulu wa teulu. Adia ni ba dia pa sandela me avena i Roma ia kura. Ya odo Yusuf kali kusumi. Pausi beluano. Sino nik amuniko. Jadi takong memikirnya bisa saluang pa sendudere menotora irugi pa imesirai Yakobo tapo omonia kaunonia maupunia feku sambua keluarga sebuah pamuso de dera moi ke Yosefo ba iba meluono Yakobo ia dalo balang ia teheke mangabu batola mati o meno u ila no gunia masih ekuande me u ila ba au ia tengah ma tu dia goi aku minta ba Yerusalem me Maria Yosef la ove nono Yesu pa Yerusalem pa masumpa ia so goi Samuel sani hasatua Simeone tema nono Yesu patamania ihagi imane ia daso aya eteheke ke noniu mofana pabatule meno uila haka kulidana de omande haka kulidana la kumi patau Israel pahaga kundaniga fefu pakulidana ya Yesus ada. Jadi kagoi tak ada iada pada menguasai ni gua bangsa ena ihagai ni kita Yesus ena topali ya haga pada deda so hagai ni kita so hagai ni gambar kerja fefu so hagai ni ta fefu mengabala halabeda ya sitara dania moroi pa fone shigule pa moroi pa atule makafati ya ia haka Kristus na so ia pa kabadededa panai fa tuna sikera fe ngabale sitola tafalua sinamia tafalua na ihagai ni kita. Mungkin terapa anau sedunia no ang nakakemeke utune bisa si bano ngafulu fa tapi terapa anau tania ya seki na ia daerah ita bededa salua ta meluano ke Yakobo fatuale mofane ia moroi pa Berseba yang mengakhiri raya pa negara Israel ifasembah gurife ifasembah ke lobalangi mangate ia fatuale mofania
I roi ni karamania, moi pa mesirai, I befa sembaka pa mangate ia ke Yahweh, ena otu fefu babasui. Ya ika koe, tau pasani ata koe, korban misa. Ena kawaka fasembaka misa, korban misa, ita wata tengai tetapi korban paitsa, ita wata teta korban Yesu. Fasembaka Yesu bawepa, bata anda ya ika keluarga museum ta anda, ena korban nia, kelumaka ita fefu, keluarga museum, fefu sahata kerda, enai lumaka ita lobalangi, korban Yesu, fasembaka nia bawepa, ba ena le mauso nia, I hagaini ita ba ena elema mala fau ia kerda, tau kami kerda kehega ni amoni. Kerda janji Yesu me manahaya ba jorugo ba ifa tenge kerda kehega dia. Anda kerda ena si hasaga de kerda bapa mati ba mengabasai ni korban misande Bapanga tesawa kele kono barangi papa banga do hobo nia seguna koda Yesu. Amin. Sanada nihasa mati. Ilo palangin, ama kewa, ama solomasi, maada sawa gele watola, mondasi da uga, baba mati soho, baba ngada panolo, baba ngada bahakade, ena elete bule fauda uga khema. Ba di maakare eso aya ya aga lo walangima sama ditinoso baboto berita wa amudwa audi ni Fatima badoi do aya ya aga Yesus Kristo ya enda aga irano sino orulo banahya ba diulungnya bawangan sabab lelekeu berbinotola o musuh itu dedema lamalaga wa audi panoso senau bapanau gele kejaklama pastor Yohanes nobe yakema situbali duma-dumau di Yesus Kristo solohe kemahaga solohe kema pauso dede ya ia ke mabangawale halewe mabua ele badaminiha nobe tua kenia banobe ege kenyawa abele irege tola ifalua fe pungawale halewe sino obe kenia beredale soaya agama ande ke ya obe kenia wana gele bagudana Batra mana wa eho boto banoso fa ana gele en altola ifalua ngasa dumasin rauge bawa awenia batra mana gi maande ke beso aya aga fa abel ia ube ekenia wa haku de en altola hadiani era de dunia tola ifalua kaum sodede papa audede na tola hadiah ifalua ni adres tobali famula tuniu bado ugo dama ngande ita ngande
suami aga sesama dongkiawa mengadakan selahi jadwal Bapak Direktur Bapifu para staf Padra di Fundaga Soalu Bangsa Pusaka Indonesia Madiku Suaya Amalagi Kuma Gini Amadu Sabulu Sengadu Faulima Sali Kuma Fabulu Bapak Tua Bapak Tegudu Bapak Ima Lugu Mazam Sanadal Regrama Diku Suaya yang ilmu beragam mengamalkan seluruh undangan ifal beragam afifu suaya mafadu huduma walulu beragam bapa dan rumah zaman sangat rekrama diploma yang amalan rumah masyarakat itu na afifu ngawalu malan rumah afifu ngawalu faluama ya situmani famra kuniu wazo kuna dhamma randu itam Damanganda itagui sobuna bazino irai berjasa bamuseu Pusakanias. Helolani mengada beragga selah moso rasa tuama dan kusema sino irai berjasa bamuseu Pusakanias ade. Yatarai ke jatuama ama sani ama yarni ama yudiba ama tinu bahigoy amadian yaira levi fuso aya nogoy koni tanako baca ketadi faorira banogoy egwa jasara bawanologoy satuama Pastor Yohanes bawa bangun museum ade mengandung raaga salahira bahigoy salahi keluarga ina ugoy soaya ufahubuo ba fahunoa iragoy banahia sisufia wabajorongko ba ina ufifu golo ba faari gidudura ba musim pusakanya sandegi soaya usuloni ba keluarga ba kudramora ina ugoy soaya fifu buah gologoy zinola di iba musim pusakanias may gistubani pamala kumideo ba oya nasa dalabu zino irai goy berjasa ba musim pusakanias ade soaya le majara-jara doira ma ohi iratan funau mangadan raaga salahira ena ugoy soaya ufahubu ba loro ira damanganda ita te amal walangima si soba zonggoyawa mengandagoy daaga salai para donatur dan pemerhati di dalam Museum Pusakanias. Heso aya mengandung daaga bufu heso soso ira ya dae baik dari dalam maupun dari luar negeri bahegoy kema badan miha ande. Inau ononono baabe kerana humus aya he balala halawara balala garawara bakeluarga badonora bangedomanogoy beekura kesehatan si Sofi arua kura ngawala zila Sofi arua ngawala kura de ala bangedomanogoy ama wawalangima beekura gera era beegogin rencana ina ufef ngawalan falwara si tobali famulakun
ke nomor 220 baru. 220 baru. Sebuna pa Soyomo dah. Tola kan ngaka nomoda ya kerja ya semesana pa terana satania Soyomo ya keluarga museum Manjakoda. Dan dongaga bila pa pangadan de 220 baru pangasibai pangobu pangohoi pastor. Donga bila. Yang suno tak uga relo langit amak dema Dengan meno kubali mihado no Pabango ifia ada Yomo panomo panaksareta Ide ikema duma Paholo esomasita Ya enehegen nesi no moha ande Mawai paba akhir kedem Paya kebeke hobu-hobu Keke kemapa atule Bahasara dede Bapa omuso dede Bakehe gani amonika Ya efo elu ngapal pada gema Paya elu ngepeda aga Mogoi pangabale kami takua Ya elu ngepeda aga Mogoi pangabale Fatuhu dede Bako kota salio kaya Bapa ada ada Baya ubesat sabate ba'audina Sinadakan debama Nifaimat keriso so ayaya ada Hiloba langit so ayaya aga Ondasida aga Bak museum Pusaka dia sande Papa nomo mafefu Papoe pula hobu ngepema Awal ngabala balimosa Kafefa Morai kema Pafatenge mala ikau Solohe fa atule Pafa ohahau tene Ya ugolo balangi sile fa goi Ama Pa ono pai heka di amonike. Sabukai laudate nomor 8 atau dengan aku Sara dengan foto bahasa kita ulai
e tema tētenia korban ni amoni e ante. He lobalangi sahaka tētu. No mawhaana roti ni whatuhi morai ba ngā bua kandu. Ba agu ni hala morai ba bua tula nagu soe. Ma andu kuru. He mani be ema ande ba amua laga ba kereja me waka sara tētu. Ba wha tula. Ni oho a maidola. Baba sempata ni ohema ande tāna pēnau. Si manakanga te bama ni pai ma kia riso so ayaya aga. Ia pau kemi tō awaya. Aya pau ia tau. Mi whatawa de mi tō aya. Ma anta sauha keleho he amani amoni lo walangi sile male basile ape fa ape fau fama ematso ayaya aga Yesu Kristo ia sa kere situhu basile te bule Sino mane hege ya ia tobali fasembata si ope te efeu Tava morifi ya aga Pano i ohoi efema Pava masembata ande koi Pava newe tete ya ia He apele eta aga nama tema potonia ni pe enia sokuna kwema Pate oha hau eta aga nama padudonia ni dubagenia sokuna kwema Ande fauda aga khunda malaika aboke hinga tsoro koma afefu Ma pola komido ta ugo Le ma bato bahamu mahau Ni amoni
poto pato so ayaya aga Yesu Kristo. Tata gloriae mystere Christus. Pastor Sebastian, Pau aber Uskup Fini Monsignor Franciscus, Abelda Enoni Kirechau Ma'afni. Ja, itörte deogoi, Kalipusema Fefu, Sinomon doi Ulidane, Fefu Kalipusema Morai Bakiluaiga Museum Ande. Sanetona pa aure silete bulen, pa hekoi miha kame bepe Fefu sino mate papa umasi. Ja, te heke kurabangi yaga aga lakumi. Ja, aga Fefuma andava haka de he ama. Aputonga moko rakata agata ni papa o hau hau de silete bulen.
Si Pau Santa Maria, ina o Valangi, ono alave si lema mana. Si Pau Santo Iosef, fo omonia. Si Pau Ira Rasul, aveniga ni amoni e fefu sinoso pakapapa umasiu kena bolata tano. Paina e falta aka kura papanuno papapamona kuni a uke. Si Pau fama imanono Yesu Kristo. Dovalangi Abrahamu, Isaaki, Yakobo, Noyo baka ukeda Yesu toinia, na mangati itapenia, patola paama itapenia. No kate magehingan, sompali eonolo malangi ya ita, Kehoda male airita vamuma Savamati Kirechau, Te Ekonia Bahasara Döde, Mafatule, Molo Esomasida Ulu, Ja Uget Sauri Basamateure Saugete Faara. Ja Löma Male Male Fauke mit so Fatule so Eier.
Amin. Lau si pola manema komuni hasino la baptis baka gereja Katolik. Tabukay laudate nomor 8 a 60 awalu. Sara 60 a. Amen.
isi le whaoi, ma ante sau hawe. Me noi te hege whauta aga pakapawato mesa ekaristi ande. Sino me e döde baba o hua döde batso hugo. Ma ante ko ya pusoyo tra aga tania koe batso hugo. Na makasoi ba ami ba alo balangiu. Pero poto patono no ni te mama. Si manekanga de mama ni vai ba ke riso so ayaya aga. Logo, se fofana tá de só vela renomada, era português fa fefu clica só alô no museu, Sino fau fefu ba waseng wal maflu fake namada. ba ai famisaan dania aaga pompo namada Na mga iyatoda simane pamakomu ke cakuada nefuna. Irigidania ku sisi sofenada ke faese fuli paskapai ba yaita modadao tohu ba kula adania ka utuh bisa perjalanania na aifa bisa kapetena ke namada na tola dengan kumat ina ugui lahita baru juga mesti ke dania na fahu betana aifa da amina saya dania tabu ke makan siang berjalan mana mau feta dania so di acara maifu dania mengenai virtual memperoleh produk mak menadanya kata penutup bakuba usimana perumahan berkema tapi bisa kita lebih tapi mungkin ini karena mana surga surga Ya menyatakan bersedia berumasi. No yogoloi kita fa omasi ke riso sino oroma papameke poto patonia papatomesa kenia ni amonita. Ena lema male te apelute kita mawai papa omasi ande data tema hogu so ai. Ya pau kami co aya ya lu balangi amat co aya ita Yesu Kristo sama hobu kami ngabala mama hobu kehenga ande pacorugo Paya ia moala kami ngabala ba atua ba fa apoto ba dede. Amen. Ya to bale famuno la kami ni aba auremi. Paya te aago amin eheka ba atuku. Iarege mi kama kondoi tanda pacorugo. Amen. Paya ifaho ami fefu, lo balangi sila amber faabele, ama bao pai hekani ahoni